Dewa ratu emeneng udiang ngeling nyangka ditu makone kanti pengululululu. Ada apa aneh bakal sebutin mirip tuna beli mekurena. Uliana binco beli kamu mai tu sing taen ngitung ngangap anak cuma jani jema tua raos netila piana ilang kambel monong penganggo. Tua ketu bajang-bajang cara janine pasumule tu sing adone nakoni kadena menggae deslema maraya teke bengang bengong buka kena bebai bong. Uli bidan beli tu sing taen juma jani mare inget tekening pakewa bapane macan duga piana elekat ulian beli piana ke jani nurase Nying menyuling kata keng rejang diwang emena cening udiang eling mana ke ngamul ilang ngabagen darang ngabesuling kanen nganten suba beleng bebek jambul cuma maten kedek ngambul nage nganten. nih suba pang tawang beli ye kija ya lakon mama ulian bikas beli nepidan jani piana ke menurasen. Weh, dan ajak beli dogen beli hangat yen sen benyon nage pidan ada yang nurase. Uliana binco beli kamu mai tu sing taen ngitung ngangap anak cuma jani jema tua raos netila piana ilang ngambel monong penganggo. Tua ketu bajang-bajang caro janine pasumule tu sing adone nakoni kadena megae deslema maraya teke bengang bengong buka kena bebai bong. Uli bidan beli tu sing taen juma jani mare inget tekening pakewa bapane macan duga piana nelekat ulian beli piana ke jani nurase Nying menyuling kata keng rejang diwang emena cening udiang eling anak ke ngamul ilang ngabagen darang ngabesuling kanen nganten suba beleng bebek jambul cuma maten bebek ngambul nage nganten. Nah suwet jamuntung ngeling emene cucu ya beneng lah